in rel bol dan kan thiam chuanin mi hosa kan tamanga ram le hnam po ma ason nge yang Dr. James LT thanga thusoi I karon la chhuak ani meya midang po thatak taka oma Mizoram Economic Submit 19 ka hria khamia kha mo zone ta po ni se channel dangdanga po khan en tur tam kha kha tiang lampang hi kan en tam chuanin ti khan akong mang te te ka voi khatna chuan thil hi hriat thiam hara ma se kan ngai thak tam po le ti khanin kan hre tel tel ani chu chuanin tuna arte kan lo vul don ta a bong tiang sanga tiang vel te po ni se khatiang a khan ban hla te kha mi ram chon an ching ta teu ta a hla kha apuma an zuar lo pon an thral bang ang chi kha chip siam nan te nan bang ta a akunga kha ran cho tan an siam ta a khatia ang siam da zong zong kha kan YouTube channel a kha na om ta a asira te hian karon da char charang khami kha in lo va enanga mo to delhi apoi mo lu to kan chu ram le nam in to delhi apoi mo lu to mi chau po ni lo khatia anga that tak tak khar da zel ka tum ta mo nin poi mo le em chu hlotling tur chuanin tho ho na kan nei thathi poi mo ta mi zo te hianin kan war deuh deuila a tha ka ti em na chan chu mi chuanin mi pali panga te khatia ang hei tuna stock market ang ani hi mo khatiang po kha atan tra de chuanin an la nei bik chuang lowa ti khan mi pali panga khatiang kha anin tel khoma ti khan an thok ta a then an thoka a then suman thoa khatiang khan mo a thenin in mun ang chi te a huan zau de ang chi kha an tho ta a khatia ang te te a tho khanin kha thil tha tam tak kha kan ti thei don ta ni chu tho pui tur ang chi mo chuanin mi mal chuanin khatia ang a hlok thama han ti tur chuanin in sumle pa in dei lo te po kha lo om thei ta chuan hlok tur hi chuan atam tham ti hi ngai ta mi pakhat chuanin a har sa ta thina mo khatianga mi pali nga tiang vel kan in tel khom kha chan khatia ang thonia mi point company an lo din dan chu mo khatia ang neu kha kan ban tang kai thia ma nga ni chu so USA Mizo family tia khan playlist ain kalanga ho sak tum te le hlotring tum te tan ti le hlok zo ka sum mu dan tia sonin a omang som ni liam ta vela kan aizo ka pile tu ta kan aizo ka pile ni dang lam sam sai men to kan apan se ta te athang na sai ema tin state ma so na te na kan man per gross state domestic product GSDP rana te chuanin Mizoram hi India rama state thang dong te jinga chiar kan ni renga kan la ni reng po abi se oma kan sarkar kal to thang ten te to pin kan ram le mi puite ma so na turin project te scheme thang te ya local pui to ara ko kan huwa tung thangin kal pui sun jom me ani a tin tuna kan sarkar thar point ta pui thoin kan ram ma so na turin ma na sa takin alame ani a are tu te kan ni a so kan ram ma so na hi achiang ani e mani kan chiang ani amai ro chu kong le ram kan thil chuanin kan ram ma son dan a hianin ngai dan ro lawa kan du tu sam a kim lo ni in a hriata politics fila te kan in pumo foba chu ti khati kan tia then khate ne kan in khai kina state te ram chang kang tak te ne kan in khai kina kan lungoi lo thin ani kan in pumo na hi adik na chena me kan be siam chu kan phak lo ya chiang ani chu ti ro chuanin India ram pat pakhat chau kan nia India ram economic performance kan ni ve ni so India ram economic performance a that lo awang pui a chan yan be po ani ala kan in pumo na kara hian chu ti ro le ro chuan hi chung hian AI thade chu theng te kan ni lo mo le ti te hi chu e re ruwa ang thin ani chu wangin kan un kal towa kan experience te ngai toin eng tiang ne kan in ziranga eng tin nge malam hun dan kan malam hun hi kan ma chonang India so kala pui chuanin Ramazon developed nation ni tumin India in developed nation lan kai tumin India ram hi na sat takin ma la meka Viksit Bharat 2047 slogan thalian pui nang kal pui mekani chu tia so kala pui point ma la hu la chuan keni point hela moi hian ngai dan kan ni ve them ti te hi tuna kan kal pek dan ni lungoi thak ti te ngai to na lo ma he zong te ngai to hianin Mizoram Economic Association le Department of Economics Mizoram University te tang kop chuan in point hian hei Mizoram Economic Summit kan na hela tu lowin ri no ma kan an hoi pe ta roi ani a point hianin i lok thak lok ta ka hun kan man i ka be sia kan state economy hi ni china kan soi tong kan ma son dan te na te funga kan man GSDP tang chu chuanin kum som ni kal ta chung kan kan than na ya ta kop ma ya za zela pakwa 9 to 11% berin kan thang ngang chu dan ya kum tin chu compound na nge compound na no rate ani a heti la hian in India ram economy chu kan than wang lai ber 2000 atanga 2012 ka chaw kanin 8 ko kan raise ti manglo ani
ข้ามีเตน่าจังจุดนี้มิโซรมฉันนะฮีมากันมาโซนนะฮีอาจจะมันนี่กันตกถ้าตกกันนี่เรามีทีนกันไงตัวไม่ทีนี่เอาผมแต่กันนี่อามาจุดโซน่าไปหมดทักจุกันอีโคโนมีฉันนะฮีมีส่งเตมุ่งทีละเส้นเอ็มทีโซน่าเรียนตักอะไรอย่างกันนี่มีเส้นกี่เมมคอยคว้าพอเส้นเอ็มทีได้ฮีโซน่าอันนี้ตาเอ็นทีน่ะปนิขัดจุกันตาหลังตายละกันอเมริกันจะเป็นอะไรเซกเตอร์ฮีกันอีโคโนมีผมปุยเตฟูจังอ่ะจับปักวัดจังอ่ะส่งปักขัดเวลาอัดฉันมุ่งปุบลายยันกันอเมริกันจะเซกเตอร์กันเราในตัวเด็ดชัวคุณได้จูจับปลีจังอ่ะจับปักเป็นการ4 to 6% เปอร์เซ็นต์อัดทั้งเว็บอันนี้กันมาส่งนักเก็ตเชกันมุ GSDP จังอ่ะเราหลังอ่ะยันกันเราในตัวเด็ด100% นั่นเดลเวลกันเราหมดที่ไฮโปเทซิสเรียนตักกันนี่อ่ะจู่ในตัวนะอันที่ตัวเอ็มอ่ะในตัวชุนจมอาจารย์ที่สิละทีนกันสุรการฮีกันสุรการพอฮีสุรการเบรลรวมจู่นั่นทองง่ายเบนี่อามารู้จู่อะดู discretionary expense รัมมีปุยเตตานั่นอะตัวดูเตทีนรัม economy อะดูด่านจ้องไกลที่นะมาส่งนักอะตัวนั่นตัวเรียนกันสุรการยัน fiscal space ซุ่มมันตัวที่อ่างตัวเราไม่กันซุ่มนาริกุลาซุ่มนา revenue receipt เลยกันอินเอนก็ละเซนส์ revenue expenditure ไอเดียเทียบอาจารย์ส่วนนี้กัน expenditure ที่สร้างสมจริงนี่ไว้เบสิสันนี้ขัดปากที่ free แต่ก็มันตัวที่กันสุรการยันนี่ตัวของเรากันนี่ผู้กันนี่งดลงส่วนนี้เฮ้ยไอ้เมมที่กันไงตัวคนนี่มาเราคนเสียละสุรการ in economy อะดูโจมาดูด่านโจมากายห้อยไทยตัวละไทยนะ financial capacity อันนี้ลงส่วนกันมาเราคนเองอย่างที่อันนี้จุฬาจูที่กันสุรการเต็มที่ต้องเป็นตัวนาย expenditure control เตมาอันละเมกะอามุนงเอ็มมาอามาเราจูมีปุยเตะอาสุรการตกฟังเตปอยนั่นยัง in real bola senso ke diam zonga kalichu har sa har sa kan tilang mani chung ko har sa kan dia sarkar ang har sa kan dia hei kan challenge yan tap tu ni kasia nakina chuan tu na kan kal renga ni chuan kan sarkar yanin ati turang dile dilovin in pu mola khowela kan ral mai men ti ti la un takria voi la yanin kan mai tu ngaya khole tu cha kan yang yanin sarkar ta ni ngai tu na finge kan pek ti sarkar ta ni ka pek pek ti kan ngai tu tan po he hun to ni sarkar tu le tu ro re lai kan ti te an mani ku kan kan tu ni lawa thobe dan tu intellectual input te po hi pek kan pe ti lo mi ti te ikan ni ruwa seng tai la kan ngai tu na te lo seng ve tai la idin kan som du chewa ite de party sarkar ministry in Viksit Bharat an dia avai tong ani chon kan boi de hal mai amaro chu om je chu developed nation ni ramchang kang kan ni ve India hi sang ni somli pasari kan independence atanga kumsa na a chuanin ramchang kang te jinga sirtel kan ni ve turani ti slogan atan Viksit Bharat ti in tang a pui meka chumi chungchang thu chu bai na hen ke soido na ama sign India ram chungchang soila kan hatem kan theng theido nem ti te ke mani ngai dan ke ma mi mal ngai dan te ka research result te in Mizoram context po enge mochin soi kan tum don ani ama sapera chuanin India hi Viksit Bharat turin engtiang chawa kong India hian engtiang chaw ne kong thui ala nei ti hi han soi ma sak kadwa ramchang kang berte developed nations te jinga asang ber nilo aniam lampang ma ti tiang asang ber te jinga mi la nilo per capita income pimal pakhat zelina an sum lagu chorwal atanga chu ta asang ber te jinga mi nilo USA ku an soi ma sa taila ko benchmark mang taila USA per capita income hi tuna hianin cheng dollar cheng sing riat sang khat zaruk som ko panga ania lete sang ni somni pania chu mi pakhat zel sum laklu dollar sing riat chuang ania India per capita income hi dollar chu tin tuna hianin mi pakhat zel hian dollar sang ni zali som riat panga bel ani ala la tang le kan in zat dan chu lat tak ala ni top mai ni chu sang kha ko som ru ka tanga tun sang ni som ni pani thenga economic survey data kan izan lama kan work out India rama per capita than na hi kumtin 5.59% 6% velin kan chang ani chu kan ke pen hi 6% vel hianin USC engtikang kan thenang US tuna an level kan thenang tika question pasa ani ta chu kan chut mai adang te na dang khan tile taila kovela economy lian ho hi an soi taila economy kan ti chuanin ram chunga mi zong tele sum le pai thok sok tu zong te sum tho cho bel khom hi economy in economic size tin kan soi thina chu ram sang hi kan thil le thei dan hi ai nang lawa heta lume man kha cheng somnga ni lai khan America khan lume man kha dollar somnga ani ve thei to wa chu wang chuanin dollar somnga heta lut zong anga khai kin ngot kha arim lo wangin cheng kha zelin thil alei thei za chu ta alut na kha purchasing power parity tin kan soya purchasing power parity a chu lo chon ko vel ram sang thei kan currency lu chong enan lo wang khanin kan economy size te na hianin arim lowa PPP hi kan mang ani cheng kha zelin kan rama thil alei thei za lu ta kanga chu kan PPP kan tia tuna hianin kovela top 5 economy hi alo ni ta China nia in US ania India hi pathum na kan oma chuanin Japan oma Russia om bokani chu
ตัวน่าให้จูอัจฉริยะ GDP ทางเราเข่งอามารู้จูอินเดียรำฮีที่เชียงตักจูเขาเวลา economy เลียนปังอาให้จูกันเดียวเชียงต่ออันนี้ economy เลียนปังอากันเท่านี้กันซุ่มลักลูกเฮียตั้มตัวนี้อามาไอ้รู้จูมีบักฮัดเซลินที่เรื่องมีฟิงซ่าตั้งหันเซมเบลเจีกันปาร์คาปิตาฮัลโหลนี่ตาจู PPP หันจูที่อันนี้เขาเวลาปาร์คาปิตา income purchasing power parity มังอาเตะสังเป็นอีลักษณะอันนี้จู India hi tu na hianin zasom hi pangana kan ni meka chen sing khat le zasom sari paruk bel kan la lu ani laksem ba kina an la lu hi noi kha sing li le sang thum sali som thum pati ani tin Singapore ina to ta Singapore poi noi kha sing li chuang ani India hianin tu na hianin e zasom ni pananga din hun loin kan la lu hi chen sing khat to la sing khat zasom sari paruk PPP ang chut ani ta kanin kar lo tawng hi ale tam fe tani tiang ale som chong ale som level te ani chon kan thanna chungchang hian le tai la India hi sang khat zakwa som ru katangin per capita income thanna ka 5% vel ani kan ti to 5% anga chu thianin compound annual growth rate formula han apply tai la so lai sonin i post ra son lo nge ka famwa compound annual growth rate hian India hianin alo pera tu na kan than ngar ngar kan than nei challenge ta me ma chu inflation te cover ram sang sang politics le indol sang sang hian min holvel renga chu chung chung chuan ama kan than dang hiking thei tai la sang ni somli pasari alo khen hi chuanin PPP hianin dollar sing ni sang rial somli pani vel kan alu to don tinani mi pakhat selin tuna kan than bek bek chon kan ke pe ni min tlan tu om ni lo chuanin sang ni somli pasari apo USA somlak lu tuna somlak lu mun lia thina mun khat vela hen kan la om don tina ani chu US tuna US level han theng tu hian kami formula mang pokhan an le taila kum som ni tanga kum som thum vel dang kan lama mo tina ani chu per capita income than dan le tuna kanin thauna ni chuanin sang ni somli pasari he chuanin materialize thei ani lo mai thei tika e ani ta hemi chungchang hi World Bank report newspaper in share to karinga World Bank researcher pakhatina article asia phe chuan India hian tuna tanga kum som sari panga America ram sum de chua mun lia thena mun ka ta thing thei chawang thi asoya in times of India ina tun focus ka soya chuanin chu thau chu aron report ta kum som sari panga langai ni thina ron soya amaro chu tilai chon real life finance minister Nirmala Sitharaman chuanin ka khonga kan ome kan theng don ani ti in asoi chu news report aum bok ani chu debate thei ani ta tuna number atanga kan than dan le kan kal chau zel dan ni chuanin kan thlen ani nom lo pani tuna America level US level hi amaro chu economy te chu akal vek vek chuan theory of country na take off stage kan theng ni chuanin the ball is in kan top par thei chuanin thlen thei lo ti chu ani lo wang tin adole chuan han kai tai la human development hi human development a hian India hi kan da chau em America ku asang lama hianin somnina ania India chu za somthum palina ania heta hianin til tam ta koma inequality te til sang sang kan han thang hati maila kan per capita up to the hi mi hausa corporate yan tak tak te an lo ire loisia inequality ya tenga inequality adjusted ani ka chon human development kan kam tak tak te lo ni chu wang chuanin real measure and growth measure tak tak per capita income kan lak ai ma khanin human resource development human development index America kan than nei al ha zo pani chu challenge ala lian rem le mai ti ka i kan soi ma sa tin Mizoram hi an soi tai la Mizoram hi India ram khat kan ni India Viksit Bharat a thlenga ni chuanin Viksit Mizoram kan ni ve don ti ka automatic ania ke mani ma thlir hi chu ti chung chung chon ke mani ma thlir hi han en ve tai la kan growth percentage si chomala ma khanin ka soi towa kum sang kha zakwa som ko pakwa tangin kan GSDP om thei regular kan u thei chin ania hi po hi tu naya CVA kan te atanga mi na ni temin subsidy le indirect tax kan kam da na hian danglam na het ma amor chu ten chumin sila kanga ya sang kha zakwa som ko pakwa tang khanin 10 to 11% ve lai kan suwa chonin series thar GSDP series thar kan man nu sang ni som pakha tang hianin kum tin hianin 9.4% ve la thang angin compound annual growth rate in kan thang yani chu kan thang chak le mai India ra ma hianin amover states kan ni kan growth mover states kan ni i thil lomom takani amaro chu ma kan soi to ang khanin kan growth structure hi kan growth an structural difficulty hian ui amani economic ka chuanin kan sector sang sang te hi khongrol takin an kal dur angai ani chu tu na hian NT na han soi tai la agriculture sector lo nei tu te na an thar chu hi kan GSDP pum pui akan pop la hianin lo nei tu te i thil thar chu thai thar chu pun na hi 5% bor vela sak tau mai ni
5% ก็ชัวร์จ้าวนี่เขาเป็นมิชิงปูเสียมาโมลงสร้างเสียหลักเห็นนะจ้าวนี่จุดที่ไล่จวนอินดัสทรีเซกเตอร์ที่การ CSDP ฟิกเกอร์การเห็นตายละอินดัสทรีเซกเตอร์บีก็ฮีตัวนั้นเสรีซ่า GVA เสรีสักกันอัดทำตักเล่ไม่นี่มาเสียเซกเตอร์จู่อาคารซับเซกเตอร์หันเห็นเจละอินดัสทรีเซกเตอร์ที่ทำตักเอ็มตัวกระจู่ electricity gas water supply กี่มานี่ทอชวนนี่ลงที่เดียวกี่มานี่ทอชวนนี่ลงกันมันสีโอ gas เด electricity เดข้าวกันอะไรฟังนี่เขาจะจู่กันซุ่มเดจู่ตักลงกันเลยค่ะอี ONGC data เดอีขัดยังช่างกันกันมุกันกันอินดัสทรีเซกเตอร์ก็อีอภูสับติขัดนะคะอันชันนะคะอันเนี้ยทีน agriculture ina a thocho a contribute ve GSDP tanga GSDP a contribute ve hi tuna chuanin 20% noilam anita ani chu kan than dan hi a khong lo lo ani structural problem tak tak hi awmani dika I tuna kan growth pattern en hi chuanin thil chiang tak ani a chuanin heta kan challenge nia ka ngai te hi ke pali zel an soi taila pakhatna a chuanin agriculture growth a tlangiam lu tukhi pakhatna ani a chuai la serious le chu agriculture sector thanna le kan industry le service sector thanna in kung baina chelu tukhi and correlation coefficient ni 0.5% po atin lo ni aum dia chu industry sector than na hian agriculture sector hi apus lo kan sum do na thil siam chuna kan soi ve sector hian kan agriculture te hi ani turangin atran pui tok lo ani neton lo ani tin service sector po ani thoni service sector kan ti chuanin hotel te trade te business te sarkar po atelanga public administration po kha sum leng wal vel pung khani sum de chu pung khani kan agriculture unna hian correlation lian tak aju nei lo ani he hem structure tak hi chin fil ngai ani chu agriculture entina pakhatan soi tai la tung amani tung hi sang dichin khanin e upar khan soi to a tung hi sang ka ko sam ko pan hi ve la chin tan ania e thai cha takani an fak em ani maro chu anu wa chuanin a market boina wangin thingan chedong tin an che kan lo ani ama chu tu na hian invest engen yang entrepreneur pakhat a mani in che thong karinga ser chip lama chon chu mi chu tung hi laser sak mai ni koi mun apon se mun kaling kalei thei ti agriculture value chain a hian entrepreneur ten tem tong an tel tam tok lo ni chu chuan industry mason na industrial sector mason na kha agriculture kha amang tang kai tu ani velo ni sia ani chu tiang che in service sector financial service te business te marketing te trade te kha service sector kha kan lo nei tu te hi adu thing tia lo nia ramdang atanga kan lak luk te ramdang atanga lak lu trading le servicing a khanin kan lo che sal tu ania helai ke pahi kan challenge ni ka sia ake pani na chon unemployment hi ani unemployment rate hi agriculture problem chia ani ta ni agriculture than lo chuanin urbanization a hring nge ni ko puya ni ei tur zong in ei zona tur zong in lu lo thailo chu ei zona tur zong lu te chu an duang labor market an ulo chu chuanin unemployment e khaya slide ni kal ne ka suggestion kala soi thleng lo tat mai e unemployment problem chu kan ma hun ani chu mi chu kan challenge ani tuna hian kan youth unemployment 2023-24 periodic labor force survey na soidana chuan kan thalai na zong me te singa hianin na tho tur zong kum khat chunga tharuk po tho tur mulo ni tharuk tilani za somriat ai tam tho tur mulo akum chan ve tho tur nei lo ani tho tur ti khan eng thil po tho tur chia ve kan ni an tho pat chuan suman an pat chuan tho tur nei lo ka 13% vel ni nei mai ni india ra ma sang pol kan ni kan thalai te ma hun ni kan thir ngai ni tin adu le chun kan challenge fiscal management hi kan revenue expenditure hi sang he mai kan budget size atang in kan real bona hi 80% across to ani chuanin kan chu tak takila kan total revenue receipt kan pu tel lawa kan revenue receipt regular kan pu za som ko pasari vel 97% vel in real bona kal toni chu ba ka chuan anin le tiang committed interest rate kan dei ba ting ko matanga interest sarkar ina pe kan ngai ke mani bill chia mizoram chuwa chia kan lak le chia ni lawa nan tax revenue kan lak tan chutin 30% chuang se thai toni bai bel se ru chuang ni toni heti ni chuan sarkar hian discretionary space ani lo discretionary allocation atan space ani to lo kan economy hi helam pang hi I drive ang otin boost du nei ta se sarkar hian theina nei to lo a theina nei chun chu pu kan ni chu him si lo thang thar tan kan nu chia tan a him si lo sang ni somli pasali kan thir sia chu mi chu kan mo si ni sarkar hian fiscal boost ati ngai box sia helai challenge si alien em ani ado le chon social security hi low budget kan soi ni tu nei budget ta thakiam kan age pyramid hi amu chho tiang tiang ani kan median age 35 vela tu na 48 vela revok lo chon kum som pa ka le chon ap mai kan budget tur chu dependency hi ni kum upa antama chu tu na hianin dependency ratio survey no nung dra chuanin mi pui chan ve lai 49% zit mai hi chomlom tila economic force tel velo chom ngai han ni india ra ma hian dependency ratio nei sang zinga kan telani omai mai kan nga lu tu toni acting e kan solve pang viksit barat thlen tur hianin he thil chu tur hian enge kan hoba enge kan ti tur ti ka kan ngai tu angani mi lo
พี่ moderator พี่ลงไล่เทียมลกกันสิสวยไงสวยสอนทีเดียววิสิตบาร์ตัวต่างกันนี่ต่างกุยโจหันสวยได้ละเองกันติดตัว point บาลีบอกหันสวยได้ละปะขนาดจวนนี่ revamping sectoral linkage ที่นี่ sectoral linkage ตัวมา agriculture ทาร์จวดเดa sector ตั้งอินันละเดียดตั้งขัน agriculture sector เล่ industry sector เด agriculture เล่ industry เล่ industry เล่ service sector เด income ไปนัก correlation เนี่ยมันตุกี้ 50% เอ็มพอร์ตลิงเราฮีกันตีสานง่ายนี่ช่วยที่ตัวจวนเองที่เนี่ยกันตีอย่างที่นี่ agriculture value chain นะเห็นกัน entrepreneur เต็มรู้ง่ายนี่วายเรามาตั้งแต่เล่าลูมังอ่ะ product เนี่ย market ทรายจวนนี่กันรำเราเนี่ยตัวเด็กตัวนั้นสอนทิ้งจริงไหมเด็กทิ้งลักคุยทิ้งไหมเด็กทิ้งสับทิ้งไหมเด็กเห็นนี่เองทิ้งเนี่ย value chain นะเห็น investment กันตีอย่าง outward inward looking เจ้าเห็นตกตัวเราเกี่ยมันนี่ชุ่มเจ้าอันนี้ตกตัวเรากันทิ้งอันนี้คนเห็นเนี่ย proprietorship scale ที่มันจะตกเราไม่ใช่ corporation scale เราไม่ได้ไปกันตีเอาคนไปตัวนี้เฮล่าอย่างเห็นตีที่ต้องตักมันนี่เอ็นที่นั้น final product แค่ให้กันเอมันนี่ไม่ใช่ agriculture จุดที่นักกันง่ายตัว rang taka chetei yani professor lang lo man so ito kan product yan rang taka process semi process form entina theya chon aro juice concentrated juice amwa high company ten lian ten na partnership ne investment kan ti poi ahun ani agriculture value chain kan lu lo chuan employment generation a hian kan poi don ani tin agriculture discussion tur hian thil poi mo tak awma institutional reform hi ngai ni institutional reform ti tur hian awm lo chuan agritech le agri business ya kan tak thelo institutional reform a chuan kan soi tu chu land law si kan land revenue structure hi friendly investor friendly ta na si mga yan CSR kan so ya CSR kan huwa adu nga ma kan lak thelo sarkar poi na asoi fo chu ram mani ram kan poi tu ram in ko dan ram problem chin fel na hian apoi mo heta hin reform ngai ni chu chuan in agriculture ko don investor local tu ta hian khalan kha eng regulation tu yang yong boina lo tok tai eng dani min veng ti an thira na ni sung invest tu chuan fing takin an thira ni tin contract regulation ni kan nei thata ngai ni oil palm ching tu te sarkar in dan doya contract farming kan nei tira athakop mai khatiang chi contract farming tha tak tak alom theina tura contract regulation ni kan nei thata ngai ani contract and conflict resolution ti teng dan tam tak ngai institutional reform atan hian tin agriculture dan choni productivity kan invest tu ni avai chin hum so thin chin hum ti atulai dolo atulai jok chu so thin he mi re ke tu result chu kan thar thei to ni kan productivity kan bu thar chu India standard 2.8 metric ton per hectare international standard 6 metric ton per hectare ta ke to kan ram azim kan lo azim kan ti chu wang chon production ni kan scale up thailo kan production ni kan pung thailo ni tin kan soi thin ma se kan sut tu dik tak productivity hi ta hian sarkar point ma la ka ngai productivity scale up tu hian tin sarkar chau to lo nei tu te po hian chu mi productivity pisang tu chonin scientific thil ngai nia scientific input kha kan traditional knowledge aya thalo zo ka ngai tu lo chu helai apoi mo ni tin a pani na ke thum chi om toy good governance and efficiency of public assets and infrastructure ti ani good governance chu ko soi tu lo ma public asset le kan infrastructure te kan kong te kan building te en ko lam kan lo cham lu tu ki kan en no ngai ni kan service delivery hi efficient lo ani chu ease of doing business a hi na poi mo ni investor te hip tu chon kan hip lo chon emo kan local investor te lo sok tu chon i employment generate turin khang service tha public asset infrastructure tha te ka kan nei lo ni chon in te kan tiam infrastructure ya build chu kan thei ama ro chu ama nei simen mi zo ro mi kan lo cham secretary da son kan la kan ni poi mo ber te chut na mu la son an ba ru ma tal te u an solar panel te son te u mun sang pon ni vet Mizoram University po kan ni vet kan ti pa ne pel sang no dola solar panel dam ta ko ma man mang lo ni kan asset sum tam tak se ga kan nei te kan ram ha so na tu le investor te ta tang kai tu hian management to kan nei angai ni chumi tel lo chon investor on lu lawang an phur ngai lawang investor on lu lo chon employment kan generate lawang sarkar in employment generate vet thelo vet thelo visit bara ta tu ton ani tin ato le chon ease of living in urban areas tin ka soya hei investment like ease of doing business tho ani employment generation atan tho ani kan urban hi kan khopui hi kan ngai ni khopui ai zo khopui hi lung lai khopui ten ma so lo chon investment hub kan ngai lawang education hub kan ngai lawang chu wang chu kan urban transport te ease of living hi kan focus ngai ni policy kan ngai ni vai va kon traffic jam te temple junction te bong kon junction te engtia chin fel chinge kan ngai tu angai ni ato bera chon fiscal sustainability hi ani sarkar hi thil ti theya kan siam angai ni sarkar thil ti theilo thon ring hi phun na tamani thil ti the siam tu chon sarkar hian ti tura nei ve ni expenditure control revenue in real bola sen sauki vai na matanga sen thala tanga kan sung fund transfer hi chu thok le khataron jong tu ton lo leng ngai ni kanam chunga resource kan mobilize thei to pen sarkar na be me top chinga nei ni mishing kan tlem ramazim kan ti thei om chun chu kan in shek hi tun thang yan sarkar kan thon to hian in shek lai chu soi chi maro chu substance hi chu du ta sam om ngai lo ani in shek kan har sa mi zo zia pon yang chung ko apo hian kan sum man atanga tang ni mi har sa kan ti ani kan in shek lo ni chuan sarkar hian a hoi zo kan hoi don ta se khoi tang nge poisa nge ne yang hoi lai mi khoi lai fan nge ne ti
सरकार ना थोक थई ani pulo makha na soya predictable policy hi poi moni dia सरकार इन क्लाक पॉन मिनिमम चिंतल हिजो ई continuity यम से थैसला दिखा अच्छु सोइतुम नीन कलाउ शिया खामी दी दूर पौ खानी predictability यम तुचोनी resource kan nei ngai ni chumi तुचोनी सरकार हिन fiscal sustainability hi mun mon har mo nei angaya tin mi puilam po hian सरकार बेसि ना kan nei बेसि dan kan thiam angaya सरकार tha kan te na po hi i te fung kan son thiam atha in ka sia ani tam chang kang kan nei human resource me che women empowerment ate health ate nutrition ate khatiam ti sang sanga ram chang kang kan ngai ho hi develop nation OECD ho hi develop nation kan soi de chu anita chu ram chang kang kan ngai chin ho hi ti tai la i ani be rom be chu chuanin tu na hianin develop nation ho wa hianin i ram tam tak an oma chung jinga chuan benchmark ka chu te na kan chu man kha i US ani a per capita income hi tu na hianin i changni somni pali khan PPP tramin ani a cheng singriat dollar singriat sang ka jarok som khop nga ani a chu i an mani hi kan le riat chuang an la ni a chu kunga se la hianin i alet po thlengila i ala that le ani